ira ivindi mucemanio na family cia andu aria makuire wanakana kugurario ni mavitha borithi vindi ya mirurungano itiganite. Komishoni ya gutetera ivotho cia umundu bururi iria urotete thirikari ni undu wa gucerithirua kwa muigana wa bilioni 2 iria ciatumikia kuriva ngarama ya aria makuite na kugurarua vindi ya mirurungano. Kulingana na komishoni yo, thirikari ndivesanite itumi cia gucerithirua kwa mbeca icio na thengia gukorwa ni irikitie kuthondekana kurenganira ripoti ya andu 1,800 aria mabatie kurivwa. President ni aroigire andu acio ni mekurihwo, no turoigire kurihwo gutiganite. Number 1, no ginya andu merwo sore aria mahitiirio ginya maiganire. Number 2, no ginya macokio haria mari ni undu mahinda macio mateire mari arwaru kana maguraritio kana mwana wakuire muciari aturaga etereire mwana ucio ni ukamuteithia. Number 3, rehabilitation, athie wakorwo ni murwaru athondekwa hone na kironda kia ngoro na kio ikirumbuyo kurihwo mbeca gutire mundu ungirihwo mbeca ni undu muoyo nduri mbeca ungirihwo no ni aheo o kanyamu ga kumuhura maithori. Guku komishoni ikigwataga mbaru kurivwo kwa family icio ni irakanyariria gucerithirwo kwa mbeca icio ni kurega family icio na kinyamariko na ruo rwa ngoro. Turoiga no ginya thirikari komiti yuge undu ucio ndugacokera ringi. Family marivi macio matiganite ni tondu no nginya thirikari igitire arurunganiriria mararira ivoto ciao na mirurungano. Nipigwa risasi kaniharibu mguu. Hakuna siku mguu yangu inaweza rudi vizuri. Hata nikilipo nitaishi. Inaweza kuwa nilikuwa na dream ya kuwa a KDF. Dream yangu ilishia hapo. So let the Kenya Human Rights continue pushing for the compensation of all the abduction survivors, all the extrajudicial killings victims, and everyone who suffered under the atrocities of this government. Kwa family nyingi tia Peterson Njero iria murio wao wakuire kumana na ngurorio cia rithathi vindi ya mirurungano thokore ciara mweri vitukite iragano yeterete kuona thirikari ikivesana kivoto kweyo. So as a family muno ni justice commission evo ndingiteithia muno nigicoke moyo, but what is more important ni kuona aria mausikire ni mocero atua yakwa wega uguo. Turauga atiriri andu acio mauraganire anakorwo ciana ni ikurivwa gutimbia ikiriva ntakame ya mwana muciare na akarerwa andu acio ni tuone sheria igiocwa. Riu kavinda rega kamuvira wi mokore mathirikari ni gutigirira family ino iria endwa ao makuite ona kana kugurira thino mirurungano ni matuika magukinyirwa ni kivoto guku makivoya thirikari ndigatuike gucerithiria marivima wa kavinda Karasa. Dennis Fundi, Inoro TV, ne County.